بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na kami Islam, alhamdulillah, yan na isab kita niyo jaman na to ini. Amuin lang ta, tikmuruntan niyo na yung pangadyan na to, tungod pa amin Suratul Rahman, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aun tiyo-tiyo na kabin, wala na to biya mga na ini pasawa marayaw. Na waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala sarta uunan na to dahil hapanagnaan amuin supaya makawa na to in maksud sa rayo-rayo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Muna in Suratul Rahman in taud sin ayat niya kapituan tagwalo ayat. Sa tahalom sin kapituan tagwalo ayat ini aun doon halom niya katluan tag-isa ayat amin piag balik-balikan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala pabiay ala irabbikuma tukadziban. Jadi doon katloan tag-isa ayat ini makaka kita upat pangadjian doon halauman niya bihari si mga ulama paupat pangadjian muna hapanagnaan dahin haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan sampai pa ini iabutan sin amuin longta akatubtuban niya amuin ini nakasud doon haon in 8 ayat amuin piag balik-balikan in ini katantan sa sabot-sabutan sin Allah subhanahu wa ta'ala patungod pa ini nikmat sa lago-lago amuin limahil hamanusia di halauman singgumi ini muna ring hapagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanusia in ini masabot doon hay ni katantan sarta in surah Ar-Rahman siyara in surah long tananunggalan halaun sin Quran tiagnaan ibangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan niya Ar-Rahman. In katan dahil mga surah aun kaniya-kaniyangan bot malingkan ini tartan tutuod doon haamuin tiagnaan hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin langta saplag in ini kasi iban ulong niya ha ipon niya panjari niya di halaw man singgum ini buat malingkan mapinda ing kahalan bang dito na haadlaw akhirat. Manjari doon ha iniwita sin Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ini namayta doon ha inin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiuna sim mga Quraish. But in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in piagbaita niya hamanusia inya on hindo dahil sab kaniya si manusia pagkahiniya. Asab to in ini kata ni maog jajawaban dahil nga amoy in ini pag tuna si manusia ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ha waktu zaman nito. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Muna in Allahu Ta'ala amunain Tuhan Rahman amuin nagpaingat hapia panjari niya sin Quran amunain manusia muna in amun pia ingat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala bihan na nakauna siya butingan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala was sin pagpaingat sin Quran sabab in katantan makaingat sin Quran
ayaw long ta manusia amuin aun siya long ta suara gumawa karungugan iban hiwal minsan hindi maghibal kakitaan ta inyaon nakaingat sin in Quran dain ha Allah subhanahu wa ta'ala iban siya in nagpaingat hakatan sin piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ito dain ha pagpaingat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran amo na in pagpapanjari ha manusia puunan sin manusia dain ha apo na to Adam alayhi salatu wassalam. In mga katan sa sabot-sabotan doon halawm ini, tanda sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia. Ang kan na pagtawagon, laong tain kahalan, dahil ha panagnaan pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini pagtawagon lang niya sulga dunya. Dahil ha pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia. Sabay tadi sulga dunya, tiyagnaan iban sin, apo na to Adam alayhi salatu wassalam, amuin bukon daong taim pagpapanjari ha manusia biya singkatan kabayan sin Allah ta'ala paaunon magtoy sa rundon jumato amin imian hadya siya kun payakun jumato sa rundon buat malengkan in manusia nakabid daim pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inyaon ini iadun sin Allah subhanahu wa ta'ala in lupa amuin piyudjut niya hati tiap-tiap lang ta inda jinisin lupa halaw man singgumi ini. Napoon doon hahambuok lang ta piyapan jari niya amunay na po na to Adam. Naroon hayan amuin insuring sing niya gimo inda jinis na inwal na daing ha amuin pagpapanjari puunan daing ha apo na to Adam alayhi salatu wassalam. Saltain ini tiyawag lang niya sulga dunya. Labi-labi na tuod, imbata-bata halawm sin, pakandangan ni ina niya, yaon siya, biya sa kaula-ula, nagnananam sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm pakandangan ni ina niya. Biya sa pantun sin amuin, ini tao halawm sin sulga, haadlaw, bangin Allah subhanahu wa ta'ala, magtukbal na sin tutungbasan niya, halawm sin sulga niya. Karena dito hadto, insipat sin bata-bata halawm sin tiyan sin ina niya, biasa pantun biasa mga tao sulga mahita sabab in bata-bata halon sintian hiina niya wayron husa niya rumatong nahadya in nikmat sin Allah ta'ala maun kaniya bihan in pagkaon niya in pag-inom niya katantan bukon amuin subay niya kaputan sin lima niya isungit pasimod niya inya to katantan sumud nahadya palon sin gaunggang niya bihan daing hakudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron hapus niya wayron laul niya. Damikyan in tao sulga, siya butbihan tuloy sa rin kahalan, in pananaman nila, bukod na sila amin hapuson, laulon, maglawag sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawn nakataan, hirhil na kanila sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Na amoy to. So in katantan ini, nikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala, dahil haamuin ini, ngan niya ar-Rahman. Manjari, uspya panjari in manusia, ampas siya hinduan sin pagyanon wa allamahul bayan. In pagyanon allamahul bayan, amoy in mumayizat si manusia, at ina amoy makaingat na siya magpinig si mangiiban si marayaw. Amuan in pagyanon doon, lang allamahul bayan. Na in pagyanon doon, hini allamahul bayan, biyutang si mga ulama doon hato parkala, lang niya. In pagyanon doon haon, allamahul bayan, aming pagpaingat ha, manusia, paghindo kanila sinamuin, maingat sila maminig si mga uno-uno na pakaradyaan, labay ring hatu laong niya, parkala. Kaisa niya, amuin hirukot silima, hisulat, bihan, yadto. At inipagtawa kundi sabihin to bayan, hisulat silima bihan, al-kitaba. Inhi karuan niya, laong niya, al-kalam, amin bisarahun, ibisara. Bihan. Asawab gumawa dahil habis sara mo, in mangi iman marayaw. Doon haon kakilahan mo haunuin, ini tindukanan sinabok manos siya iyaon. Tao marayaw ka o tao mangi, dahil kaptangan niya. Bihan. Na inhi kato niya, amuin mag-isara na sadya. Na inyan pagtawakon siya, bayan. Na roon na yan, lang ta, dahil mga nikmat, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari halikusan siya namin pangadjian panagnaan doon hay ni, nakasuod
long taring hakatlo ang tag-isa ini nasabot ayat amin biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala pabi ay ala rabbikuma tukadiban nakasud di haamuin panagnaan pangadjian ini pagtawakon amin maudu panagnaan halawman niya na ini laong niya doon hayaon nakasud siya in amuin walo ini denghamin ayat yaon pa laom niya. At niya walo pabi ay ala rabbikuma tukadiban. Tiap-tiap sabuton doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga parman niya hatungod sin ini nikmat niya amuin laong ta ini siya sambot si manusia. Dan di halaw man sing gumi ini na inya to katantan pagpatumtum kanila sin ini nikmat yaon katan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayrun tunguran dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala katantan amin wayroon ini longta tutunguran buat malaingkan inyaon hirhil sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya kau ibandi biya na sin pagpapanjari sin suka pagpapanjari sin bulan pagpapanjari sin bituon ini pagpaaon sin ini panjari sin ini longta sin kahoy amin long niya magsujud bihan pa ini Tuhan Rabbul Alamin sabab nakaingat sila sin pag-ianon in tungod paparkala nagpaaw ni katantan amunain Allah subhanahu wa ta'ala kabaakan ninyan katan halom sin Quran isin na may takato sin sulga Quran isin na may takato sin narka Quran isin na may takato sin uno pakaradyaan amoy niya rin yung madyato halaw man sin gumi ini, iban sin wala na to kaya hatihan, Quran ninyan katantan na may tang kanabeta doon, Ar-Rahman Allamal Quran. Sabab impuunan katan, piya paingat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya panjari niya, amo na in Quran. Ampas siya hinduan sin amin maingat lang ta ini simila sin amin uno-uno na pakaradyaan, jumato halaw man niya bihan. Na ini may talong niya nakasud doon haonin amin pag-ianon walo ini nasabot doon haon walo ayat muna ring ayat hang putag isa paayat hang putag 2 ayat hang putag 6 ayat hang putag 8 iban ayat kauhaan tag isa 8 taod niya may talong na nakasuod doon. Sabab, ngiyanan doon hay ini sulga dunya. In katanta namin nasabot diha ini. Hakatan pagpapanjari aon sin. Allah subhanahu wa ta'ala hakatan. Amin iyawnan niya in aturan katan, in pagpaangkat sil ini langit pataas, biyuta siban singgumi, inyawang katantan, amin lang ta imangkat pataas madwa, taas sin amin katubtuban sin langit pataas yaon, haamin wayron hag kakitaan sin kita. But malangkan aon siya hag, siya din na ito kakitaan. Inyad to rin kakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya madawhat sin ipon niya inamuin kasadnangan halawman sin gumi ini, pagpakita niya sin gaus niya, uno-uno pakaradyan kabayaan niya paaunon. Biyan. Damikyan siya but doon hauning katantan bungang kahoy. Aming kakukunhan si manusia dahil mga nikmat niya. Ini di na to hikapang himuting impakaradyaan ini kataan. Na doon hayaon pagpapanjarin ha manusia aming biyayta na kato hambuk-hambuk kauno timagna dahil halupa damikyan injin dahil ha ini kayo bihan usyad to in Allahu Ta'ala lang ta siya in Tuhan sin ini dua masyrik iban dua maghrib Tuhan sin dua subangan, iban sin dua sadlupan, iban sin amuin pagbak sin tubig, bihan, magini sud sila sa di maglamugay, in kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain bakas nasabutin niya to katantan, na inilaw niya may tayawod, ini 8 ayat, in nakasud doon ha panagnaan pangadjian niya, sabab, laong niya insulga 8 lawang niya. Tanda, 8 lawang niya. So, na inya to 8 pag-ubos
doon haon, inhi karua pangadjian doon haon, amunain, ini sumud na siya, amuin, biyay ta kato tanyo, laong ta, uasin amuin, 8 ayat yaon, sampay maripa amin, ini ayat 3. Ayat 3 tag-isa, doon haon timag na impangadjian hikarua, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sanafrugu lakum ayyuhat sakalan. Inha nakauna yadto katantan, parkala sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini in katan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, ring haamuin panagnaan pagpapanjari hauno-uno kakuunahan si manusia, in katan tan sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala, katimbaan niya katan karihilan sing kababayaan, kakuunahan katan. Amuin wayron malipas minsan hambuok. Yan tanda sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin dirihilan niya, hangkan nangyanan lang niya, amuin surga dunya. Manjari deng haamin ayat 3 tag-isa, yaon, lang niya sana prokulakum ayyuhat sakalan. Doon hay ni siyabot na roon haon, impakaradyaan sin, ini jin iban si manusia. Amuin, pagka sila nahinang hadya bugat, dan di halaw man sing gumiini pasal sin, in bugat nila, lang ta, mahibugaton sila himinang simpyandaakan sin Allah Ta'ala, sumagawa mataw kasi sila, ini sumulang patuhan Rabbul Alamin, na ini katantan siyabot halaw man ini si mga bahagian hikarwa ini, in laong ta kabinsanaan si mga tao amuin simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawakon lang niya amuin mga mujrim. At ini si mujrim ini, laong sinanggalis, mga kriminal. Amun na in sila baldusa, patuhan Rabbul Alamin, na nakasud doon hay ni, inamin ayat, pabi ay ala irabbikum atukadiban, 7 taud niya, ha lawmiyaon. Ayat 3 tag 2, ayat 3 tag 4, ayat 3 tag 6, ayat 3 tag 8, iban ayat kaapatan, iban ayat kaapatan tag 2. Iban ayat kapatan tag 5. Ini longta 7 mahita ito sarab doon hay niri day sabi kapanghimuting si manusia iban sinjin in lawang narka atawa in narka pilang ka ini kwansya. Bang kahibutang ha ini bangkatun bihan longta 7 kapapan atawa 7 ka ini kajinis amuin longta kabinsanaan ini dumatong hamano siya iban sinjin haadlaw gana-gana. Amod to in pangadjian long ta hikarwa doon haon in hawak to ini in alupon sin Allah subhanahu wa ta'ala roon amo na yung pakaradyaan sin 2 piapanjari niya amoy in karihilan niya hukuman long ta magtag-ipon kaniya. At niya in sila mukallap long simbahasa Arab. At niya, subay sila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, nang sila rin magtag-ipon, makananam sila sing kabinsanaan, haadlaw ini gana-gana. Sampay siyabot doon haon kataning kabinsanaan ng mga ayat, ini lawman niya yaon, nasabot sing kita lang ta, amin tiyagnaan, dahing ayat 3 tag-1, sampay pa ayat 4 tag 5. Insyabot katantan doon hay ni, amun pakaradyaan ini nanamun si mga sila amin si musulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in pangadjian hikatu longta tumagna siya ring haayat kapatan tagunum deng haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nahamin mga sila longta yaon kanila in amoy hindi tumatap in pangatayan nila kana simbuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala buka nila umalup patuhan Rabbul Alamin sabab di nila matanto in kahalan nila in parasahan nila doon haon amun dain diriya nila in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala dain di hababaw sing gumini sampay sila
dumatong haadlaw yaon amin kabukaan nila jumato kanila karna haadlaw kana mga katawtay manghuran umalok kato in Allah subhanahu wa ta'ala magduar-war kita iban siya. At ini hambuk-hambukon sin Allah subhanahu wa ta'ala alupon inipon niya asubuhon pa kaniya wihan sin kahalan pakaradyaan jimato kaniya rihalaw man sing gumini iasubo kaniya para halin niya kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan siya ini di mga subo iban haadlaw ini bang jumato na yung mga yaon na in mga katan lang ta nanghihimuting dahil di hababaw sing gumini mamahita na simbunal katantan wayron na putingan haadlaw kana inyang beta kato sa milharo kaing surah ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya bal humul yawma mustaslimun haadlaw yan ini muslim na katantan hati niya magmalilla na kataan in manusya sibo da sumud sulka iban sumud narka lami na to din sumud narka na in sila mahinang na muslim bunnal sa sumakawaing ka-islam nila hawak to yan di na tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala karena di hadjahadun niya in pagyanon amuin pagmalilla matan karena hadlaw akhirat magtungbas na sadya in hinangon sin Allahu subhanahu wa ta'ala nariha amin pangadyan long tahi katu ini damikyan in amin ayat pabi ay ala irabbikuma tukadziban nakasudon kaniya walo raisab in taod niya sabab mayta insulga laungta walo siya ini pangkat bihan at iniya walo ini kajinis amoy in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan ha mga sila amoy nagtag-ipon matan wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bakas na nato nasabot ha amin nakaunay niya ang katantan na pangadyan ta na doon hayaon long niya in amin ini katan hapanagnaan yaon amin pangadyan talong tahi katuyaon inyaon parsukuan sim mga tao amuin di na sila hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pagtawag long niya as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun amo na yung mga sila di kaunahan himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala riha babaw sing gumiini bihadto hati niya in sila tutog sila simpag amal ibadat nila ang kanna partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila siyambag nila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Quran sabiqu ila magpiratin min rabbikum pag ini lumba-lumba kamu pagapasapas kamu madto paamin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala ubusyaw nin surga jannatin arduhas samawati wal ard in amin surga long tatiyata kama kanila in amin ablang niya biya long ta sin langit iwan sin gumi ini inyad to rin mga sipat biya tahadya wat malaingkan inyad to katantar bal labi-labihan karena in Allah subhanahu wa ta'ala bang siya magtungbas na intutungbasan niya lipaton bukon pilang kalipatan biya sing karayawan mangkita himinang hambuk hinangta lipaton makahangpo inangpo yaon on waktu lipaton papa makapitong gatos impitong gatos lipaton papa pilang kalipatan inyaon doon haamin kadar kakahinang kimugdan doon haamuin ini piyang hindo sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naruna ini laung niya amuin magmabuwa doon hayaon patuhan rabbul alamin ini nagmamuwa siya wilain tungbas kaniya sulga duwain taod ni duwain sulga hirihil kaniya amo na yung mga asabiqun na unod pagyanon sulga bakas tanad to na pangadji yan namin limabay ahadyaon at niya mataod tatapsiran si mga mananapsir sumakaon dyan to nag-aakad katantan daw niya aun doon haon ini sulga pasal sinamuin pagtaat nila unong piyang daakan sinallahu ta'ala hinang nila inhambuok sulga hiril kanila amuin long ta pagtinggal nila simpyang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala so usta na tubiyayta karwa-ruwa yaon bang muhinangon impyang daakan sinallahu ta'ala ibadat
Bangutang kisan impianglangan niya ibadat. So karwarwa aun tungbas sulga karwarwa. Bihan. Na pag-ubos yan to impangadjian lang ta hikaupat niya tumagna siya dahin ha ini ayat ka numantag dua wa min dunihima jannatan. At inapuas sin dua sulga aun na isab dua sulga. In dua sulga ini suko si mga ini suko si mga ashabul yamin. Amo na mga sila makatabok sin ini kitab nila dahil harapit patuon nila. Nampay makatabok sin aming kitab nila atau aming sulat record sin amin pag-amal nila riha dunya ini susulat sa mga malaikat bang matabok dahil halawa nila ayun sila ito pag-ianon ashabus shimal in sila yadto na harap palawon sin narka im mga sila. Na damikyan doon hay ni, nakasud doon hay ni haamuin ayat ini sampay pakahinapusan pa ayat kapituan tagwalo bihan in ayat pabiay ala irabbikum matukadziban walo raisab in taud niya. So walo, pito, walo in taud niya katantan katloan tag isa ayat amo na niya rin nakasugod kataan ha, Suratu Ar-Rahman. Na ini katantan, hati niya, aun piagbiddaan sin darajat sin amuin langta ini ashabul yamin, iwan sin as-sabiqun, in sila amuin ini di na hisabud bihan, di na sila asubuhon sin katantan, in sila yan tumanoy tuyan hadya paron sin surga nila, bang sila sumud, biyasin sa kaula-ula laong niya, biyasin namin, kaya ingatan nila asal, hauno sila sumungod. Bihan. Biya laong niya sinamin bang gumawa na imagsasambahayang daing hamasjid, jama'a sambahayang jumaat, bang sila mu'i namig na ring hamasjid yan mu'i na pabay nila, kaya ingatan nila surun nila bay, amin bay nila. At ini amin kariyaksahan nila asal pagsusuran nila, mo na yung bay nila. Nabihad to rin, sabing pagsugod, sin tao sulga, palawom sin lawang sin sulga nila. Biya sa kaulaw ini, kaingatan nila asal, misanim iniiyad to yan pa sila sumud. Sabab kaingatan nila na asal magtubihanin, makabatok na sila panto paamuin, lugal nila. Bihan. Naamoy adtuin biya mga biyay takato, dahil haamuin ini Suratu Ar-Rahman ini, in damikyan, in asabikun, pagyano natin aming mga sila, ini wayron na paghisab kanila, kaya na di sila kaunahan maghinang sin marayaw, dahil hindi hadon niya ini, in hinang piardo kanila, wayron pagkatinggalan nila, in sud na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaayupot nila marayaw, sampay roon ha amin pag-ayupot nila marayaw, pag-amal nila marayaw, sambil amuin magniyat sila, in hinang yaon, tutukan nila. Nabang sila habihat tuwing kahalan nila, tutukan nila, sambil in amin hinang yaon, aun waktu bang nila mahinang hawak to sin jaman niya yaon, gantian nila, hatinabya sila amuin, magsambahayang yaon, laungta, ini, gantian nila bihan ha, dugaing ini sin waktu niya. Biya mga ibutangta, biya mga kabliya, sin sambahayang, subo biya sambahayang pajar, manjari inyat niya asal inyaon kataan hinangon niya in nawafil, kataan sin nawafil, tiututukan niya, bang di niya mahinang hawak tuyon aon kaya sasawan niya, na gantian niya ha, ini maubusin namin sambahayang pardo yaon. Bihad tuin, mga kaiwanan bihan, maghinang, na amoyad to, na ha kahinapusan nga tiag na anin ni surah daing ha Ar-Rahman ubos yan turun hay ni natikmod siya natalus siya doon ha amin parman sin Allah Ta'ala tabarakas murabbika dhil jalali wal ikram mampunya ibarakat ingan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ngan ni Ar-Rahman Tuhan Rabbul Alamin amuin dil jalal wal ikram. Pag anong jalal, amo na ingan sin Allah Ta'ala, Allah. In ikram, amo na ingan niya, pag anon
amunin Ar-Rahman, amin mampunyai nagdarasin ini lang tanikmat sa taod-taod, karayawan sa taod-taod, amo indirihilan haipon niya hamanga sila nagmatuyo, nagamal da hindi hababawsin ini gumi ini na intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala katantan takamana kanila dito haadlaw gana-gana sabab ing katantan yaon amin matay ma nila yaon katantan mampunya ibarakat katan da hindi pahadod ini asal yaon na in barakat sin nikmat sin Allah ta'ala halawman nila sampay mara nila ini madtupa adlaw gana-gana amin bal-labi-labihan in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala annam awahyan nama wa ziyada ini nikmat amin sa taod-taod sarta bal-labi-labihan in nikmat na dahing mga nikmat sa lago-lago amin nasabot doon na hinikatan aun palabi niya ni matirihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in bangbukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamayhuan niya ha mga bariman hawak to yaon kalupahan nila in amin nikmat yaon kaya naman nila halawon sin sulka yaon sabab sin nakalando in dayaw parasahan nila umatod pa jat sin wajibul wujud Allahu subhanahu wa ta'ala tiap-tiap Jumaat bihad to kakitaan nila in Tuhan nat Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala palamurun kita ni ureng ha mga silayad to amuin tiap-tiap Jumaat makapagkita makapagbay mata iban sin Allahu subhanahu wa ta'ala ini murah-murahan mga palanggungan ha kami Islam amuin dito na timubtog in pangadjian na to hatungod sinamin suratul Rahman insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak to dugaing na kalu-kalu dugaing sura na isabing katagnaan na to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.